Mbunge ya kaunti ya MERU nionekete kugaukana nkurani no urumwe ruria ruronekete au mbere BUBU izanitie na kugaruka kwa MCAS bamwe baria bathamirite kambi ya ngabana KAWIRA Mwangaza. Oringi MCAS baria bathamirite kambine ya ngabana Ojo ni bataririte kwathurwa ni bangi nawe ngabana KAWIRA akarita kaguketha kumania na mpatho mbungene Morgan Mwiti na Gîchunki ya siasa. Nijetete na mbere kurutira kaunti ya MERU na rampatho iri kuoneka ndene ya mbunge ya MERU ikuthererwa nku ni rwaturwa rwitite na mbere kwarama gatikati ka MCA baraba kugwata mbaru ngavana KAWIRA Mwangaza na baraba te kumugwata mbaru. Mpatho iji nande ni kuoneka igitonyera kinyori tingugi bwa kaunti ya MERU. Mbere ma MCA ba MERU ibugite ati ngavana KAWIRA Mwangaza na batunyete mirandi na kigina kia witi na mbere ontubura bukurito yangugi yao. As we speak, MERU County Gavana KAWIRA Mwangaza, Bishop wenu, arajukirie mbete chiombe, au wanwe in charge. Na wakakita MCO kweli. Nani ontuito kwenda kwathe, katote kwenda ndo, tuko na muthenya, tauga isasawa, yes, your excellency. Tukia mbete chiombe, ende witira ntoba hapo guchiwa chie, ubi. Na ande barabara yu yenu ethuki. Ndeona bwanga batindete kwenyanjira aja tukunyanga eria reteka, kojere na mbe KAWIRA. Ukintugita MTF. Ituko tukira antu bakona MTF antu bakona nyumu weta kitaka mechanical transport fund arambia cia county ikuthanu antu actually ingutinya ndibunya ne kokasi ngabana bamwe batari tutenda ko ibantu batumite MERU mba kutheria mantu unde sana ko njira cia MERU county MTF itukanda bakunura metho yonto twaitu kuranda tombera njira irambire kwenye kuma January ikuthira like February besi iri cerwe milioni ira 734 million cia kwenye njira ndenda bura wananchi bola sana tutibura MERU ina thina tukithona cha tukurwa muntu munkwenda kuo na MTF njira chondo cina thina twenda kumonta drink by drink tumbe kwa at least MERU yosaindika ni mantu jara jongeri katharini munini wa ngavana kaunti ya MERU mutumantu ethingia mburi na thineri thina ingavana MERU kwenda kwa mas all the power around her ate kwenda kushare na deputy governor ate kwenda kushare na MCA ate kwenda kwa accommodate anybody or anyone. Arenda the power, the resources, everything siethire around her. The rest ibakare orabakara. Nkuruki ikumirite miario ati witi na mbere kaunti ya MERU burekiro inya wandine ira MCA bachoba kugwatana na ngavana KAWIRA Mwangaza. Ni ntubure munini wa ngavana mutumanto ethingia akoria mbunge ya kaunti ya MERU itikira wandi shonde ni kong'anano kire ugaibwa kigina kia mwaka juju. The county assembly, they are in the process of doing the budget for the year 2024-2025. Neba allocate resources in our wards. Nikenda ward ya Antobo Choki Egoi ward. Etekedre ti nyuma. Ati nonto deputy governor umete in this ward. Nonto mheshimiwa Kabako. Ate ko supporting governor orikuo. Whether you are supporting or you are not supporting. Anto barabara ingire kura. Ibabatire kuona maendeleo. Anto baki egoi ibare na barabara wetu Kathera. Barabara uni eterwe antobake ogo ibari na project ya roye project uni eterwe antobake ego ni bari na thoko ebatire wakwa thoko uni eterwe simply because mutongeria wenu ariuga antobake ego ibabatire kuona their right development na gutethwa urababatire gutethwa no ntobakura sienu kenda gutigira bobo ibugukinyanira mutongeri wa baraka imbungene akaunti ya MERU mwenda ithile na ugite akareta musondo zo gutigira kuri na kigena gya kung'anania wandi shonde cha MERU kana equalization fund now no to kwenda kona urwethe anu wonka urwethe awote wonka no to kwenda kona ethe okare awondi eguigeru ambi into na ingwete gyote mziamba korea maendeleo yeta kwao kwawe so indaigiru kinyabara kuiba onga indaigiru nyoiba kwa passport mbilo mwenda ithile enda ibara we ba me support kenda no ndo iba kona nyako ibonga ke ba ko benefit anto ba te bitade ba te ko benefit tukara muno twetata turugira tutete kairi na tutero akairi kira tukwenda turenda obuthiria budget irega tuma bwitiro ngugi nikenda mwenda Lira kethirwa ejita ku 2027 kuburomba kura ethirwa kiuga barabara inda amikire mbecingano na erathithwa
o kaunjaunjene o kau nyomba ya kaunti ya Meru iri na ruku. BUBU ni nyuma ya MCA 13 kuoneka bagiutatiro ibangi ni untu bwo kugwata ngavana KAWIRA mwangaza mbaru. BAMWE ibashithirite batunyi twanya turabarari na tu change agete ofisi ya majority leader nera tumire to reorganize committees in the assembly nonto kwe committee imwe majority leader either ari mo member by virtue of the office. Kwau tutingiendelea na committee u the former kana the ousted majority leader ari committee neu no mwanka to reorganize committees. Number 2, tuena committees imwe ire na functions cia oversight the committee PIC kana Public Accounts and Investment Committee area etegaga operations kana area etegaga ura thirikari gwitangugi nekeja kwithira a member of the county assembly na aregete ngugi u ya kuthithia oversight atumba kuendelea kwa mu member wa committee PIC nonto ngugi ya committee u ne gucheck thirikari na kuga thirikari arete gwita bwega. Then tuina other committees inge ya check implementation status tia projects yetu cha county. Ikeja kwithira member of the county assembly itenda kwewa na ara county executive akomba gucheck implementation status tia projects tia Meru county atia. So iturari na issues nyingi ire iratumire tuthia reorganization nonto we must have a functional county assembly of Meru. Kiume giki MCA 13 baraba gwataka ngavana mbaru baitiri mampione gikaro kia mbunge gitite na mbere na muthuro bauganeka mbunge ya Meru ikuinyirwa na agwati mbaru ba ngavana batena uge mbunge ne buru. So narua turi 13 itokujete anene ya mbunge ya Meru nikenda tomba kulitangugira twanenge uri mwananchi. Lakini funny enough dictatorship ira twariragia na impunity ira twariragia tukumeona narua kairi nontu inya tutonya nene ya mbunge tugito kwenda kwaria ntoba media ba kuregero gutonya nene ya mbunge nikenda batu tutumba kweja na our opinion na mathuganio jetu assembly tutikwenda members beto akiba iberwa urabakerwa ni speaker bakauga ibero imunene bakauga nontu no twikire tukatwika mtura wina contrary opinion urote kuthugania ura baraba ingi bakuthugania i punishment yakaewe kulita wa committee ne kana ya kwengwa vice chairman kana chairman na ibubure assembly eje kira tukwalena njire nkya tukuga assembly eje nithiro igitolerate different opinions. Mpathuji gita na mbere gukujirwa mutongerio baraba ingi mbunge ni account ya Meru Patrick Mutuma na ugite ati ngavana wa Meru na kuthiria utongeria maturene kana devolution na ria untu BUBU butite na mbere kuinyereka. Nkuruki Mutuma na ugite bari tayari kumukurukire kigina na batina thina. Devolution ile jire aidha kureta mbecha na mirandi akwina mwananchi. Ikiwa wana mbecha kwa devolves from the national government, the county government, ikenda china maitiko down wangaiki nyama mwananchi wa kawaida. Na unuko batere gukara. Lakini hata kinyete ole devolution ya kinyere ile gatigira mbecha chionde ki ngavana. Ngavana ndino gachitia ngwena sisi bae na gete MCA. Na batu county assembly Meru batu tukatorigirete neo mirandi eje kinyira mwananchi wa kawaida. Batu tukurigara tukiura niki atikoreta mirandi eje gintu kenge mbecha ira twatengete cianjira taunda atengete milioni inyanya na bangi batete njira mbecha ira cianjira ikenda twaroko contractors beto bombo titranguge lakini mahamio to ngavana KAWIRA mwangaza mbecha ira cianjira achukiria achikerekete tine kemwe achirenkara mbitie gwitwa MTA ngavana wetu nete bathie budget supplementary budget na unde majority leader anko mwashwira supplementary budget tukwireka ya assembly yetu tukambugia tio mpinga no toka mpinga emwe kenda ati KWONEKA nya kuiga ati batu twaregera mukurukiria na nandi atongeria ba makanisa iboritia atongeria aja county ya Meru beke mpathunthi bagwatanire kenda mu Meru omba gwiturangugie ura kubatere atongeria betu bara batutongeretie ndene ya nthiguru muno Meru yetu na county ingi kinyabo ibarite ngugi tuoni baitite ngugi na mathithio nikenda ngugi ciao ikabathingata na tutugwirirwe ku ngugi ciao na tuikumairie cio tukirijaira chine kendo turo bwatu bukaba bukariura kwagirite. Morgan Weti, Gîchunki gya siasa, WERU TV.